Wanyuma y'abantu babiri abandi okurugomurka gwansheshe okwitwa endwara ya koto kandi n'abandi bakatwarwa mu marwariro urukurira by'oburisa n'obuhinja omu rukazo asimwe John Baptist ashoborera nk'uko bari kuruga mu minisitiri y'obuhinja n'oburisa bizire bakatwara eshagama kugikebera kandi hona ahigira abantu bona okwatanisiza hamwe bakagirwanisa umuringo nyenda kushaba abanyakazo tuyine muna n'uburwire bwa koto ibakweta anthrax abanyakazo baketa kaheri erumu omuruka ogwansheshe ngo murengari hafi irimo abantu babiri na nente zirireyo izoberi timu ya ministry ya agriculture yakwatagana n'abashaho bitu aba district bazayo applikinga samples ubundi tutakateka ngo ni anthrax yonka dosa kushanga harumuna n'ibindi konka nduiza ku bantu bahereza amahurire bice abatu amanyiro abantu abafire ebihwire kandi bagazikwa iyo birira anthrax konka na ministry twagire tangu igire bindi byatweraho abanyakazo tubashabangu mugumisirize mugume butwasize ngo kumosere mutwasize kureba ngo twarwana seze ndwara abo kuba mutatwasize mukagumuza mu murigezi rwire mukarigezi kabere ubwiro butukuza kurga bituwe urumukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Mugisha Katugunda aherekero kwerarikira ahabo abantu kugumana bafa ahabo buriro ubu nuko kushaba abantu okwetantara kurya inyama ezenyamisho zeferi muranga abantu abanyakazo abo kubona umugombore y'akazo umugombore y'engari n'ibindi biteka byo shangente yefereire habarekireho buruyire bundo bwejo umugombore y'aburunga umceke kibakweta kiringa ejo tubiye twagimazireho konka mwene garekere yabarkaho haza itunka district ine emirimo yitwakoze kugira ngo bubwire twagende cyo kwanza byona twenda kusima ministry ya agriculture ekatwomba twajyamo mwe no burwire no bubarkireho ntubasa obutatina munonga abo kubente zinemu akuba kweta immunity so twakira hacyaraho twayegisa abantu twabastire ente zabataka ezo kuturandana nezo gongo zo tuzika kwasirwe kunka kandi kirungi na neze ente ishatu za family ziriyo nzikira abo kubazamanegije ntushaba abanyaburunga abanyakazo mwena tuguma bujoramisho tubentekateka ngo twaza kuhandika status report yejwa ubundi ministry kagiro kuya twera kwa twatwamara twaturiyo tuzombero nshanju konka hona owegombora ya burunga James Utarumbwa kabuzibwa habwenchi cottage neretwa mugomboreje mnonga yashobora ngo hari mwente nyinji ngo konko bwa hati batireho muhigo ko mabobona abarukorete ndwareji sub county tugarikire twagira mu case yejwa kechimwambuza ngo habwenche ne kunda burunga mu district ya Kazo burunga ni inente nyingi so ningira ngwabwa ente nyingi nicyo kikureta ejo yayongera konka nkabebembezi tugezeho twakora measures ezo kureba ngo twagikingira na munonga aba barwarize ba fencingire twataho buciko kwena gwegumaho hamwe akoraga gasha kwa Sima Naume awa Sky Television agenshonga umurakazo.